megalayapost.news. Mantakas ngi kipulit jongka special task force ka Assam kilayo ban kemno i arngut kibreu kibron kti hakaban sna pisathok yakini ki arngut lakem ningkong ya uwe na Assam hapo ka jingalam jong inspector ukapil pathak bat ka tim jong kilayo ru ban kem sai arngut kibreu kibron kti harangkat ka pisathok haba kipulit jongka STF kisdang man kthong ya uwe ni kini kibron kti katkum ka jingyo jingtim jongki kibala panap shrip ban yo kem nrei uwe ulayo ban phet nakakali star ka badon number AS02F8100 bat hadin ka jingkthong kipulit kilayo ban kemno yakane kali bat unongnya nakoina dhara Assam ya uni bala sakem latip kerteng kumu har swalang arpo senem kerta nakasnong khandai mer bari dua repo district ukhun jong bikas tamang harangkat uporlok jong usahil ali ukhun jong usnaudin ali na Assam balayo man kurup ya kapisa ka balakot kumba lailak nyopo hajar tengka hakalut sanspa kawe ka mobile phone bat kiwe hadin ka jing tokit jong kipulit yakini ki arngot kilapla bat lai alam sundon chaka tre jongki hakawe ka yingwai ka badon hapo ka snong khandai mer bari dua repo district ka bahapru hapo ka khanapara police station bar hapo jongane ka ying layo ban kurup yakawe ka korson pisa harangkat kikot sna pisa bat ka pisa thok ka balakot kumba nrulak prapunyo hajar sanspat ka yakini ki arngot larano da kipulit ka Assam ban pelong ya jing tokit bat ban lap susu yaki badon kti hakane ka kam khaitu yaki pisa thok अभियान में हमको टोटल 2 आदमी अरेस्ट किया है और 6,87,500 मिला है, एक प्रिंटिंग मशीन मिला है और पेपर्स मिला है और 4 व्हीलर सीज किया है। अरेस्ट 2 जन हुआ ना? हाँ? अरेस्ट कितना? 2 पूरा नॉर्मल का रहने वाला है सब? नॉर्मल में रहते थाना में रहता था। हमने इसको पकड़ा है APSC के सामने, इसके बाद उसका लीड लेके आई, इसका घर रेंटेड हाउस सर्च किया जो नॉर्मल मेघालय साइड में रहता है। उसका सर्च करने के बाद ये बाकी का सामान रिकवर हुआ। साहिल अली megalayapost.news.